Тааттылыгар Жокускайтан уна Хабаровскай кораттан байыннайдар кэлэн контрагынан сулуспа туһунан кепсән бардылар. Көрсүгү туһунан Сейле Жанна бурмистрова сырдатар. Көрсүгүгә армияга кирбит уларыйлары сереге контрагынан сулуспа бары ымпыгын-чымпыгын ырыта кепсеттилер. 2-12 сылтан Жокускайга үлелер сулуспа бүкөрүңөр сыйын ытар пункт үлетин сырдаттылар. Билиңите саха сереттен 200-тен такса ол сөбелең түһерсен камнастак сулуспага сылжаллар. Тахтаттан бүгінгі күнге бейхі Жирготов Никифор Никифоровичтен ол служба лидер, Никитин Аялден ол, он Сибиряков Владимирден. Кейлер бүгінгі күнге Сахалинская областька островка служба лидер. Кейлер доғын астрар ағынай, кем командир отделения, кем стрелок идетнен браннар. Он хамнастроить дюк. Имеют право один раз в год в основной отпуск, бесплатный пролет на военнослужащего, на одного члена семьи в любую точку России. Ну и также денежное удовольствие, которое начинается заработная плата, потом есть всякие премии. Бу капсеттини телехоңостон таатта чурапчылустарыга радио салаячыта Николай Михайлович Берсотору этикестерин төлүү барыктаах. Инники олохторун баянны эгега көрөр олаттары кытта көрүстө. Бу түмүгер сеңери үескен кепсети исқохоно балача далааннанна. Маныха армияны аспыт эдбейтнен билбит Руслан Николаев кепсене төһүү болла. Наверное, ки эркеге хайдах бәйтин туттан жактаган. Тон дедовщина инден билинге армия уже хох. Дим барта устав, барта бередек, бартын көрөллөр, но кыра көрүү сарапина бар буллар харазы. Барта брастер через протоколнан тоха экспертизанан барар, но расследование барар харазы. Тус майгың сигилин бэбадатун тардының етене этхан өттүнен кылдың армия туһунан үтөй дөбүл халарыгар сүнкөн ороллагын бу кепсети өссө бирдечиң этте, сулуспа саңа көрүңө үгүс үтөр үттәгин итагатте. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениете, Татта.